Bahera mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rihamagarira ibihugu bibanyi na Uganda kuba amagabo bigatangura gufata ingingo zo kuzibira no gukumira umugera wa Ebola. Ni nyuma yaho ejo ku munsi wa gatatu rigabishije ko Ebola imaze kwanzukira abantu ku mugwa mukuru wa Uganda, Kampala. OMS ivuga ko kuva Uganda itangaje umuntu wa mbere yawanduye ku itariki 20 z'ukwezi kw'icenda, ico gihugu kimaze kuronka abarenga 150 banduye, barimwo 64 umaze guhitana. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yabwiye abamenyeshamakuru ko kuva aho Ebola yatangura kugaragara i Kampala mu ndwi iheze, abantu 17 bamaze kwandura. Tedros yavuze ko OMS ku munsi wa kabiri yasohoye izindi miliyoni 5.7 z'amadolari ziyongera ku zindi 5 yatanze ubwa mbere kugira ihangane n'ico kiza ca Ebola muri Uganda. Tukiri ku mugabane wa Afrika mu karere k'uburengero, abategetsi ba Nigeria ejo ku munsi wa mbere barasuzuguye igabishwa ry'ibitero vy'iterabwoba ku mugwa mukuru Abuja ryatanzwe na za ambasade z'abanyamahanga muri ico gihugu. Bavuze ko ari binyoma kandi atari ingendo ibereye yo guca ivutu abanyagihugu. Abakuru barongoye ibigo bijejwe umutekano muri Nigeria babibwiye abamenyeshamakuru inyuma y'inama yihuta y'umutekano bakoranye na Perezida Muhammadu Buhari. Ariko abahinga mu by'umutekano bariko barasaba abanyanigeria kudafata minenegwe iryo gabishwa. Ambasade z'abanyamahanga zigabisha ko Nigeria ishobora kugabwamwo ibitero vy'iterabwoba, ubwicanyi, kunyuruza abantu, ugutana mu mitwe hagati y'amakomine na cane cane ku mugwa mukuru Abuja. Abategetsi ba Nigeria baremesha abanyagihugu babo bakavuga ko badakwiye kugira ubwoba kandi babasaba kubandanya imirimo yabo ya misi yose. Muri iryo gabisha, ambasade ya Amerika i Abuja niyo yatanguye mu ndwi iheze kugabisha abanyamerika baba ku mugwa mukuru wa Nigeria ko inyubako za leta, ibibanza byo gusengeramwo, amashure, amasoko hamwe n'ibibanza birimwo amaduka menshi bishobora kuzotegwa. Igisirikare ca Nigeria caciye kimera amagabo mu gihugu cose. Igipolisi naco cavuze ko congereje umutekano kandi gitegeka ko harungikwa abandi bapolisi gufasha guhangana n'icoza gihungabanya umutekano cose. Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Prezidansi ya Leta Zunze za Amerika White House yaragirije Korea ya ruguru kwirungika ibigwanisho mu Burusiya gufasha mu ntambara muri Ukraine. Umuvugizi w'akanama k'igihugu kajejwe umutekano muri Amerika John Kirby yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko Amerika yibaza ko Korea ya ruguru iriko iragerageza kwihisha mu kwerekana ko ibirungitse mu karere ko mu buseruko bwo hagati canke muri Afrika, ariko yaranse gutanga igitigiri nyezina c'ivyo bigwanisho vyarungikiwe Uburusiya. Kirby yatangaje kandi ko ibigwanisho Korea ya ruguru yarungitse mu Burusiya ataco bizohindura ku rubuga rw'intambara, kuko ibihugu vyo mu burengero navyo biriko biriyungunganya kugira bizorungikire Ukraine ibindi bigwanisho vya gisirikare. Kuri Korea ya ruguru kandi, ico gihugu kuri uyu wa kane cadindutse gitera ibigendajuru vya misile bindi bitatu, harimwo icagiye ikirere kirekire catumye prefegitura zitatu zo mu Buyapani zihamagarira abanyagihugu kwinyegeza mu mazu. Izi misile zikurikiye izindi ico gihugu cateye ejo ku munsi wa gatatu. Korea ya ruguru yaciye irungika izindi misile zibiri, ariko zo zagenze ikirere kigufi zica zigwa mw'ibahari nk'uko byavuzwe n'abategetsi bo kwivuna abansi ba Korea y'Epfo n'Ubuyapani.
Korea ya ruguru imaze gutera misile 27 yaga bigari cyohere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho imitwe itandukanye y'inyeshyamba imaze gutangaza ko igiye gufatanya na leta kurwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje gutsinsura ingabo za leta mu migi itandukanye. Iyo mitwe ikorera mu ntara za Kivu zombi na Ituri iravuga ko ibikora mu rwego rwo gukunda no kurengera igihugu, ariko leta ya Kongo yari yaravuze ko yahakanye inkunga iyo mitwe. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jimmy Shukran Bakomera, munyamakuru w'Amerika Igoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru yatangiye kumenyekana mu gicamunsi cy'ejo hashize kuwa gatatu, nibwo imitwe y'inyeshyamba inayirwanya ubutegetsi bwa leta bwa Kongo nayo yatangaje ko igiye kurwanya umutwe wa 23. Yari yarabitangaje mu kwezi gushize, ariko igisaba uruhushya, igisaba uburenganzira ku buyobozi bwa Kongo. Ubuyobozi bwa Kongo busa nkaho bubyanze. Uyu munsi ku munsi w'ejo kuwa gatatu rero nibwo batangaje tena abenshi batangira kuva mu turere bari barimo berekeza muri Kivu y'Amajyaruguru. Abari muri Kivu y'Amajyepfo batangira kwikusanya bose bishyira hamwe. Aho ndavuga abarwanyi ba Raia Mutomboki, ba Mai Mai n'abandi bakorera muri Kivu y'Amajyepfo batangira kwishyira hamwe baza muri Kivu y'Amajyaruguru. Hariho n'abandi bakorera muri Walikale, akarere ka Walikale, ndetse n'abandi abo nabitwa ba APCLS. Hariho n'abandi bakorera mu karere ka Masisi bazwi ku izina rya Nyatura, abazungu nabo batangiye kwishyira hamwe, mbese bikusanya kugira ngo barwanye umutwe wa 23 umaze gufata akarere ka Rucuru kose hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Mutagoma bagera ku 2,000 bamaze kwishyira hamwe, bafite intwaro zikomeye, ariko igitangaje nuko bo batangaje yuko nta ruhushya bari busabe noneho ku buyobozi bwa Kongo, ahubwo ko bagiye kujya mu mirwano nta magarara bafite. None se iyo umuntu yumva uvuga ko imitwe irwanya leta isaba uruhushya leta, yumva harimo ikintu kimeze nk'ikinamico, kuko ni gute waba urwanya ubutegetsi warangiza ukaza kubusaba uruhushya ngo ujye kurwana n'abandi barwanya ubutegetsi? Ibyo bintu ko numva bidasobanutse. Shukran Bakomera. Imitwe nyinshi zimwe iyo ziri mu turere ndetse no mu byaro bigize uturere twa Masisi, uturere twa Rucuru, uturere twa Walikale, babwira abaturage yuko bafitanye amasezerano na leta ya Kongo. Icyo kintu na n'ubu ntabwo abaturage bari bacyumva neza, kubona iyo mitwe ikora ibikorwa bibi cyane byo kwica abaturage ndetse no gusahura umutungo w'abaturage, ariko iyo mitwe ikabivuga yuko ikorana na leta ya Kongo. Kandi byaragaragaye rimwe na rimwe, kuko ubona yuko hari imitwe ibiri nko mu akarere irimo kakaba karimo n'ingabo z'igihugu za FARDC. Byaragaragaye cyane, bagasangira ubundi bamwe bagataha mu mapozisiyo yabo. Mutagoma nkubwire ko ibyo bigaragara yuko hari imitwe imwe n'imwe iba ikorana n'ingabo za Kongo FARDC, ariko mu buryo batari bashaka nko kubishyira ahagaragara. Uvuze yuko iyo mitwe ifite intwaro zikomeye, izo ntwaro inyeshyamba zizikura hehe, bazibona bate? Urabona ni imitwe yitwaje intwaro, kandi nabo bafite ukuntu bamaze gukora plan y'ibyo bashaka. Mutagoma izo ntwaro bafite sponsoring cyane, koko bivugwa ko ndetse n'ibigaragara byinshi cyane ari uko harimo abanyapolitike benshi hano muri Kongo bitwaza imitwe yitwaje ibirwanisho, ku buryo bwo kugira ngo bakomeze nabo wenda barinde ibikorwa byabo baba bakorera mu gihugu. So bigaragara yuko bafite sponsoring yo ku rwego rwo hejuru, yo kuvuga ati reka natwe dukora ikintu runaka kugira ngo bakomeze ibyo bashaka. Mutagoma. Jimmy Shukran Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika aho ngaho Igoma. Reka tukureke ukomeze ukurikirane iby'iyo mitwe, uraza kubigeza ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Umunsi mwiza. Turabashimiye aho ngaho muri Amerika namwe.
maze kuvugana na Jimmy Shukran Bakomera ndagiye no muri Kivu y'Epfo aho umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo nawe yakurikiranye ibitangazwa n'iyo mitwe kuri M23. Mu gitondo cy'uyu munsi wo kuwa kane navuganye n'umwe mu bayobozi ba Mayimayi uzwi ku izina rya Mayimayi René Itongwa ukorera mu misozi miremire ya Uvira, anyemerera yuko bari kwitegura kujya kugwanya umutwe w'inyeshyamba za M23, ndetse no mu majwi we avuga yuko bashaka kugwanya M23 n'igihugu kibashigikiye, bavuga yuko ishigikiwe n'u Rwanda. Navuganye nawe ambwira yuko usibye iwe n'umutwe wiwe wa Mayimayi hari n'abandi ategereje kugira ngo baze gufatikanya n'igisirikare cya Kongo mu kugwanya M23 barimo. Nashatse kumenya abo bafatikanyije, yambwiye ko adashobora kubambwira, ariko ndi makuru mfite nuko hari abandi ba Mayimayi barimo Mayimayi Makanaki, Mayimayi Kijangara ndetse na Mayimayi Buhirwa bashaka gufatikanya na Mayimayi René mu kugwanya M23. None se inyeshyamba zisanzwe zirwanya ubutegetsi ukuvuga ko zigiye kurwanya izindi nyeshyamba, aho hantu harimo akantu Vedaste? Uko bimeze bo bavuga yuko mu rwego rwo kugira ishaka no kugwanira igihugu bashaka gufatikanya ndetse no gutanga umusanzu wabo mu kugwanya M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ngo biri kumwe. Uko babivuga nuko babivuga, ariko andi makuru ava mu igisirikare cyari cyavuze yuko nta nyeshamba izafatikanya n'igisirikare mu kugwa igisirikare cya FARDC. Cyari cyavuze yuko nta nyeshamba bazakorana mu kugwanya indi mitwe yitwaje ibigwanisho, kuko ushaka kujya mu gisirikare azajye muri programme y'igisirikare atangirire A0, apana kuvuga ngo inyeshamba ivuye mu ishyamba isija mu gisirikare. Mu kanya narimo mvugana n'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera hariya muri Kivu ya ruguru, ambwira ko noneho inyeshyamba zaho zo zavuze ko nta burenganzira zisaba leta ziri butangire kurwanya umutwe wa M23. Ibyo bintu urabona bitari buze kuvamo akaduruvayo hagati y'inyeshyamba ubwazo na leta isanzwe izirwanya? Aho niho ari ikibazo. Nanjye nakibajije Mayimayi René Itongwa, ambwira yuko hari abandi ba Mayimayi ategereje kugira ngo baze kwiyungana leta baje kugwanya inyeshyamba za M23. Ariko iyo ubajije igisirikare nacyo kiravuga ati twebwe nta kuntu tuzafatikanya n'abamayimayi kugwanya M23. Mbese ubireba hari icyo bita ngo ni uzalendo cyangwa se gukunda igihugu cyane nibyo bari gukoresha. Mbona ari ikibazo rero baramutse bafatikanye bihaye umurongo wo kuvuga ngo bagiye kugwanya indi mitwe yitwaje ibigwanisho nabo bitwaje ibigwanisho. Ahubwo mbona ikibazo eske izi ngabo za MONUSCO cyangwa se izi ngabo za East African ziraza zigwanye bande ko ku ruhande nimba bamayimayi bavuga ko bagiye gufatikanya n'ingabo za leta ya Kongo mu kugwanya M23, baragwanya bande bareke bande? Aho ni wari ikibazo. Mu buryo bugaragara inyeshyamba za M23 zirasa n'izigenda zitsinsura ingabo za leta ya Kongo. Izo nyeshyamba zindi zatangaje ko zigiye kurwanya umutwe wa M23 zizanye imbaraga ki ku buryo zizakora ibyo leta ya Kongo itarimo gushobora gukora? Urebye ibyo bavuga babivugishwa n'ishaka ryabo, bavuga ko ari ishaka cyangwa hari ibyo bashobora kuba bashaka kuba bahungaho bari kubera muri iyi minsi ishize uyu René uvuga yuko ashaka gufatikanya n'igisirikare cya Kongo mu kugwanya umutwe wa M23 yari amaze igihe araswa n'igisirikare cya FARDC gikorera muri secteur opérationnel Sokola DC Kivu kiri Buvira. Nabo babuhirwa ndetse na Kijangala mu cyumweru gishize igisirikare cya FARDC gikorera muri bataille muri regiment y'ibihumbi 334 iri Ruvungi na Kabunambo cyari cyamurashe. Urumva rero iyo bavuga ngo barashaka kuza gufatikanya n'igisirikare cya Kongo mu kugwanya M23 no gushaka popularité kugira ngo bavumve ko nabo bashyigikiye igihugu bagaragaye ko bafite ishaka.
ariko mu by'ukuri ubwabo bangana iki ku buryo byaba ikintu gikwiriye guhangayikisha M23? ukurikije ikarita y'imitwe yitwaje ibigwanisho ibarizwa irenga 93 ikorera muri iyi ntara Kivu y'Epfo, usanga imitwe myinshi y'abamayimayi usanga hari ufite abantu 15 30, abafite benshi hari abafite benshi cyane nka babiloze bishambuke n'abayakutumba n'aba mutetezi, ariko indi mitwe usanga ari abantu bagenda mu makaritsiye ati ndi umutwe runaka kubera nimfata imbunda ndanyaginka, nimfata imbunda ndanyaga abagenzi, numva aho igisirikare cyananiwe ntacyo bakora. Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu ntara ya Kivu y'Epfo, urakoze cyane, ukomeze ubikurikire, uraza kubigeza ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Urakoze Geoffrey. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Rwanda, aho abakoresha uburyo bwa transport rusange mu mujyi wa Kigali bifuza ko ubuyobozi bwabwo bwakorohereza abashoboye gushyira imodoka zabo ku muhanda mu rwego rwo gufasha gukemura ikibazo cyo gutwara abagenzi muri uyu mujyi gikomeje kuba ingorabahizi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi aratubwira iby'iki kibazo. Abakoresha imodoka rusange binubira ubuke bw'imodoka zitwara abagenzi muri uyu mujyi wa Kigali utuwe n'abarenga 1,600,000 ariko wirirwamo n'abagera kuri 2,000,000. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko mu bagenda cyangwa bawukoreramo 18% aribo bakoresha imodoka rusange, moto zigatwara 38%, mu gihe 44% bakoresha imodoka zabo. Abatega imodoka rusange bakemeza ko bashobora kumara amasaha agera kuri 2 ku mirongo babuze uko bajya mu mirimo yabo. Kugeza ubu nta minota ntarengwa ubuyobozi bwashyiriyeho umugenzi agomba kumara ategereje imodoka, gusa abakoresha izi modoka ntibishimira uko bafatwa. Muri ya gare ya Nyabugogo hariya mutunze umurango gusyo umurango uvuye hanga ukagera hariya ibisi imwe kazi ikafata igice abandi bagasigana bakategereza ya yindi kwigaruka hashobora no kuzana 3 kugira ngo muzagenda. Baba we amasaha 2 se ntaba hagije wenda kuba ugize amahirwe ukabona itagisi cyangwa 3. Nageze ahangaha saa 2 zibura iminota 10 naringeze hashika kwivuza ama itike ya saa 6. Cyifuzo cyacu nuko mwadukorera ubuvugizi umuntu akajya agendera isaha ku isaha. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika basanga umujyi ukwiye guha uburenganzira abantu ku giti cyabo bafite ubushobozi bwo gutwara abagenzi gukora ako kazi nta yandi mananiza. Nta na rimwe icyo kibazo gishobora gukunda igihe cyose uyu mujyi wa Kigali ukiriho ikintu cyitwa transport muri monopole. Kuba barafashe abantu bari bifitiye transport zabo bazikoresha mu muhanda bakazikuraho bakazihereza umuntu umwe ngo ngaho nagende akora akazi ka transport. Imodoka zibe nyinshi kuko ni nkeya, abagenzi babo babura uko bagenda kandi byitwa ngo amasosiyete yemeje iyo gahunda zirahari. Mwadukorera ubuvugizi byo bagashyiramo imodoka nyinshi tukajya tubona amamodoka ku gihe. Abatunze n'abatwara imodoka rusange nabo bemeza ko iki kibazo kigoye bitewe ahanini n'uburyo abashoferi bategeka gukora mu mihanda imwe bakabuzwa indi. Ikibazo cya transport mu Rwanda imodoka ni nkeya cyane kandi abantu ni benshi. Ikindi kandi ugasanga umuntu aguze imodoka bamutegetse umuhanda agomba gukorera, by'ukuri bafunguye umurongo bakavuga bati buri muntu wese ufite ubushobozi bwo kugura kwasiteri cyangwa minibisi nagura ze mu muhanda atwara abagenzi. Ntabwo iki kibazo cy'abagenzi ubona baba bahagaze Nyabugogo cyangwa se mu mujyi wa Kigali nimugoroba na mu gitondo cyaba kirangiye. Kuva mu mwaka wa 2014 nibwo ubuyobozi bw'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali ndetse na RURA bafashe icyemezo cyo gukura amatagisi mato mu mihanda yo mu mujyi rwagati. Ku buyobozi intego yari kugabanya akajagari, nubwo ikigaragara bisa nako icyo twitaga akajagari bwagabanutse, mibereho uburenganzira n'inyungu za bamwe byarabangamiwe cyane. Uyu ni umwe mu bari batunze imodoka mu mujyi wa Kigali ubusigaye akorera abandi. Akazi kabaye akabantu bafite ubushobozi, rubanda rugufi bo babihombeyemo. Impamvu babihombeyemo ni gute? Niba ko umuntu yabaga afite agatagisi kamwe tubiri akajya mu muhanda akahabwa autorisation, ariko kuva bazikura mu muhanda bavuga bati ni company, mbese ni ukuvuga ko twebwe bari abashoferi twakoreshaga izacu twarazigurije tujya kuba abashoferi babo. Tugenda n'ifite abana biga, ubuzima bwarahagaze, bamwe ntibasubira ku ishuri. Kugeza ibigo 3 gusa KBS, RFTC na Royal Express nibyo byatsindiye gutwara abagenzi mu bice byinshi mu mujyi wa Kigali.
ni ipiganwa abafite amikoro make batabashaga kuzuza ibisabwa barivuze nk'irije kuba heza. Nubwo kompanyi 3 arizo zatsindiye isoko ryo gutwara abagenzi mu duce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali ndetse zigashyiramo imodoka nyinshi, mu kwezi kwa 8 uyu mujyi wari wagaragaje ko izi modoka zidahagije. Ubuyobozi bwabo bwemeza ko kugeza ubu hari bisi 27 zitwara abagenzi rusange, ariko bukagaragaza ko hakenewe izigera kuri 500. Mu by'umujyi uteganya harimo ko zashakishwa binyuze mu rindi piganwa. Ni naho kandi uyu mujyi wa Kigali unatangaza ko ufite undi mushinga wo kureba uko imodoka zitwara abagenzi zagenerwa imihanda yihariye. Uyu ni Bwana Gatabarwa Emmanuel ushinzwe ibikorwa remezo muri uyu mujyi. Ingufu nyinshi turimo kuzishyira mu guhindura imitware y'abantu rusange kugira ngo noneho wa muntu wirirwaga muri ambuteyage atinda abone yuko uwagiye muri bisi ari we wamusize kuruta uko ubu abantu babona ko ugiye muri bisi ari we ugiye habi. Harasabwa imodoka nyinshi kandi zigezweho, harasabwa imihanda yihariye y'amabisi, hasaba guhindura imyumvire iyanjye n'iyawe n'iy'undi mugenzi kugira ngo twumve yuko kugenda muri bisi atari cyo ikibazo ahubwo ari ukugenda mu modoka yawe imwe iteza ambuteyage yangiza ibidukikije. So urumva ni urugendo rero kuko ntabwo ari ibintu biza kugira gutya ngo birahinduka umunsi umwe. Iki kibazo kigiye kumara imyaka 7 kivugwa. Amasosiyete yatsindiye amasoko kagaragaza ko atari yo mvano y'ikibazo cyo gutwara abagenzi cyugarije Kigali. Twahirwa Rudoviko uzwi mu izina rya Dodo afite kompanyi nayo yatsindiye iri soko. Ikibazo dufite wenda ni ikibazo cya traffic jam iba mu masaha ya nimugoroba n'amasaha ya mu gitondo. Iyi modoka kwa ya masaha ari imbere agiye kuza, iyi modoka imara isaha yose itaragera Kimironko kujya kugaruka isaha imwe n'igishira ibirazi. Ikindi cyaka babaje ngo wenda ngo twihariye amasoko cyangwa twihariye umujyi siko bimeze ibyo ngibyo. Ngira ngo ari kampani zaje muri iyi minsi zirimo zirakora ubu ngubu. Vuga tugushaka umurongo wacu tunyaho twenyine gusa. Birakora abantu bakwihuta bamuhanda kubaca ntabwo batina. Muri kwezi kwa 10 abayobozi 3 bakuru bo muri Rura birukamwe mu mirimo yabo. Abo barimo umuyobozi mukuru w'agateganyo, umuyobozi ushinzwe imari ndetse n'uwari ushinzwe abakozi n'ubutegetsi. Kugeza ubu ntawamenya niba ikibazo cyo gutwara abantu mu mujyi wa Kigali cyaba kiri mu mpamvu zaba zarirukanishije aba bayobozi. Gusa itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ryavugaga ko aba bayobozi bazize imyitwarire n'imiyoborere idakwiye. Nta bindi bisobanuro byatanzwe kuri iyo myitwarire n'imiyoborere idakwiye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tujye mu karere ka Rubavu aho abaturage bavuga ko nubwo hashize iminsi hari imirwano hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu bakora imirimo yabo nk'ibisanzwe. Kuri bo ikibazo gikomeye bafite ni ukutizera umutekano w'abaturanyi bo muri Kongo. Inkuru irambuye turagezwaho n'umunyamakuru wacu mushya Gloria Tuyishime uri i Rubavu. Gloria, nanone ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Ni mu masaha ya saa 12 za nimugoroba. Turi mu mujyi wa Rubavu ahari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, bamwe bagikora imirimo yabo ndetse n'abandi bataha bayivamo. Umutekano urarinzwe babifashijwemo n'irondo riri gukora akazi karyo nk'uko bisanzwe. Aho turi ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka karere, ibinyabiziga n'abaturage bavuye mu Rwanda bajya mu gihugu cya Kongo ndetse n'abo mu gihugu cya Kongo barabyigana baza gukora imirimo yabo mu Rwanda. Abashinzwe umutekano w'u Rwanda babasaba ibyangombwa bibambutsa uyu mupaka. Witegereje neza urabona ko nta kibazo bafite cy'umutekano muri aka karere, nubwo imirwano ivugwa hakurya y'umupaka igenda isatira umujyi wa Goma. Bamwe mu baturage bakorera hafi y'iyi mipaka baganiriye n'Ijwi ry'Amerika baravuga ko ibibera muri Kongo bitabaho ituze ku mutima kuko bahafite abavandimwe. Twebwe nk'abanyarwanda uko tubibona ni ukwirinda kuko uragenda abakongomani baraduhohotera. Ntabwo ari iby'ubu, ni ibintu bimaze igihe kirekire. Abakongomani baraduhohotera, ariko twebwe dukurikije ukuntu natwe baduhohotera natwe turiyizi. Ntabwo twebwe bara turi kugenda reba nka rero gare rimanutse rigeze hariya bagiye kugenda rifata abakongomani turangiza twebwe twongere tugaruke. Ntabwo tuba dutuje, nta mikorere ihari bitewe n'uko iyo bavuga nk'intambara iri hafi ntabambuka. Abakongomani ndibaza n'abanyarwanda bagenda bikandagira kuko twumva hakurya igomba ko bagira imyigararambye imerera abanyarwanda nabi. Ubu urimo ikinyarwanda ko bashaka kumumerera nabi.
ku mupaka muto uzwi nko kuri Petite cyangwa kuri Petite Barriere naho nuko abaturage bakorera imirimo itandukanye kuri uyu mupaka, dore ko ni nabo benshi bakurikiranira hafi ibibera muri Kongo. Baravuga ko nubwo umutekano wabo burinzwe, kwambuka umupaka ku banyarwanda bajya muri Kongo bitaba byoroshye kuko hari icyangombwa gishya basabwa kandi kibahenda, nyamara impamvu kibahenda ntibayibona. Tukaba twifuza ko batuvugira bakagabanyiriza abamugaye iyo perime, natwe bakatugabanyiriza kugira tujye tugeza ibyo bishogoro cyangwa uwo mufuka w'amashu kwa nyirawo n'amahoro, nta muntu ubyibye. Nibyo twasaba. Urifuza ko byagenda gute? Yewe uko mbyifuza hakagombye kubaho ibintu by'ubwumvikane muri ho imipaka yombi, kubera ko ikigaragara hari ikintu kirimo bo ubwabo natwe dusanzwe tutapfa guhita tumenya, ariko uko biri njye ikintu nifuza iyo permis de séjour ku bantu bamugaye bakagombye gukora nk'uko byari bisanzwe, ntabwo bayibazwaga, yabazwaga abantu b'abacuruzi. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gisenyi ngo bugire icyo buvuga ku mutekano kuri uyu mupaka, bwatubwiye ko butuvugisha kuri uyu wa kane. Mu minsi 2 ishize nibwo guverinoma y'u Rwanda yasabye abanyarwanda kwitondera kujya mu gihugu cya Kongo, ikavuga ko umuntu uturiye umupaka wari usanzwe ajyayo bitewe n'icyo agiye gukorayo, yaba ari ukwiga, kwivuza, guhaha, gusura abantu, asabwa gushishoza. Yongeraho ko kandi igihe ibintu abanyarwanda bakoragayo byaba bitihutirwa bashobora kuba babisubika. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu. Inshuti mukomeje gukurikira amakuru hano ku Ijwi rya Amerika, mbashimiye ko mwaduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro, ni nawe abegeranirije aya makuru. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mwumvise, ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.